Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Loreto. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Simple aklaeng abaro, ket pinadas ko met tinagarami ti balasang anapintas. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Pagayam a Loreto di ti programa tayo, Dear Mr. Lovely. Oh, at day tamayra. Indiso kung tila ko kapandisal. Mano ti katangam? Balor ti 20 pesos laang. Tapagar mo sarak, sakbay ng inak ag trabaho. Sige. Mabit lang tamang isuputak Oh, Atoy. Oh, adto'y magtibayad ko. Saanan? Libre manan. Wen, manulang matday tangay. Ay sana, malugi ka nukas na. Ayos lang. Sige, ingka nagarmusar. Tay sursur ko pa ito'y lakok apandisal. Oh, at iti ba iti pandisal, Loreto? Kukuha mo te sukli. Imbagla ama inayon iti ganan siyam. Piman ka man. Agyaman Agusto. Imbag man taon das ti matmat gidam iti panaglaklakom iti pandisal. Basit laeng, ngem anusak Ken iti aldaw, aglakwak matiti ice cream. No iti malam, aglakwak matiti fishbowl, ken barbecue, iti asidag ti basketball court. Weno saan, balot. Anya ngay, kaya day talang mo ti amo matrabaho. Wen karod, ngem ayos lang. Sabagay, bagay mo lang unay ti kasta trabaho. Sana pang opisina ti langam. Ket si Kangay, kumusta ti trabaho mi di opisina yo? Mayata, dakkel ti sweldo. Hala, inak nga ro din, Agusto. Tay sursur ko pa'y tinatda pandisal. Kurang iti 20 da ito'y naglakwam, Loreto. Ikis sa'yo latan iti ganansyak, madam. Apay, adamanan in libre. Adda, madam, ni Mayra. Kanayon mo nga ilibre ni Mayra. Awan anyaman na, madam. Basit labahan nagdayta. Apay, agayat ka kankwana. Wen nga rod, madam. Nabayag nga agayata ken kuana. Ngam mabayi na ka mangaram. Iso nga iliblibrim laangan iti pandisal. Wen, madam. Sana bale, tasaan ba't nga inaldaw? Sige lang, awan parikot iti dayta. Tamaikisay mat iti ganansyam. Wen, madam. Saan nga ta kayat ni Mayra ti agsubling agtrabaho dito'y bakery? Madam? Padasag to man nakasarita, tabarang kayat na ti agsubli. Loreto, apay no dito ikan bakery ng agtrabaho? Saan mat amabalin, madam? Tadang amin baboy ko. Anda pa'y manok kan kalding ko. Awan ti mga iwan, no di siya. Kasta ka di. Nagagat ka talaga, Loreto. Naskan nga gagatak, madam. Tapno makaurnungak. Tainton madaanak to ni ti pamilya. Saanak to na marigatan. Juan, husto ka launay, Loreto. Iso nga oray dua gasot lang. Talagang idulin ko, madam. Isupay amay nayon iti ornong ko. Gatanga kun day tadwa baboy mo, Loreto. Tapabunyagan mi tay buridag nga anak ko. Iso nga agsapsapolak iti baboy ang maparte. Kat, maawis kayon to kaninanang mo Umay kayon to. Wen amanan, katagyaman. Dua baboy ti gatangag. Sige manan, mabalinan day dua ababoy ko. Wan nga rod, nagdadakkel da. Imbaglakit din, tadatarakan mo baboy. Kano nga umayo alain, manang? Inton Biyernes, ta Sabado ti bunyag. Sige, manang. Mano di pa nangilakom iti dua baboy?
Pagsaritaan ta day tabanag, manang digna. Nalakom kayan tayo do baboy mo, kaanakan. Wan, Uncle. Ay, kang nasaya ata, ano kasta? Ay, kay ma'am tagtarakan iti baboy, ah. Wan, Uncle. Mabita nga. Oh, at iti dua gasot. Imbag lang ay gatang mo iti kapim. Sige, kindimit ka, anakan. Sana ang mga umay makibarato iti naglakwam kay. Di magasakla dito'y balayaw ta umayak makikapay. Alaan nyo latan to'y dua gasot, Uncle. Sitla ba nagdayta? Ay. Imbag lang ay gatang mo iti kapim. Awatan nyo na. Aya, ikagyaban na ka, ano kasta? Ala, Uncle. Sumrek kayo. Nakaluto siguro ni Nanang iti kape. Ala, manong, agkapekan. Agyaban na ka din ka. Ay na, amaw ka ba, guys? Maragsa ka na kanilo rito ng anak mo. Ay, nagagata ba raw? Ni Uncle na talaga. Tunggal umay kayo diti balay, kastalatan ti bagbagayo. Pudnomot nga menti ko na ni uncle mo, anak ko. Nagagat ka abaro. Isu nga oray simple ka laang. Ipanakal ka launay. Awon sana kas ka nagiti daduma dita. Aday talag barbar tagtararamidan da. Ay, sakmanan ti nakita yo. Miso sigilata ka na kan. Nagagat ka. Kat nagasat ti babae ang maasawam. Gaputa nagagat ka. Ay, adan nubyam ka na kan. Awan pa'y nga rod, Uncle. Nay, apay ngay. Adan tulat ta, Ay, nagkapoy ka na ya. Mala, bayam ta tulungan ka makaaram. Ay na, manong, bayamon. Di mo pakibiyangan day taabanag. Total, saan mo't nga agdardaras ni Loreto ang mga asawa? Sa bagay, Ang, ada ka din kayat mong armain ka na kan? Adan, Uncle. Nay, anya pa lang arutararamidem ngay. Armay mo na. Wan, Uncle. Dumteng to day ta akan ito. Rumarak, Nanang. Papanama kat sumit nga tan. Inaksarong karan ni Mayra, Nanang. Aya, apay, agaram ka kankwana? Imbag no kayat na ka. Imbag ano saan ka amapaay kankwana? Anya kayo mo Nanang. Kaslay bagbagayo na mapaayak. Ha? Saan mo't kit day? Ala, ingka nga rudan. Barang songbatan na kanto ni Mayra. Ay, aguray ka. Simpaam mo't day takwelyo tapulom, Kanagbangbanglo ka mo't basit, Tanay, ang mga no agat lingot ka. Nagdigos ka de, ha? Ni Nanang nga talaga. Wala, inakon. Sige, aaguray ka. Oy, Loreto, saya atam ti panakisaritam, ha? Di ka agbalin na bastos, wan? Nasaysaya atay natanang ngam ti darasudos. Maawatam. Wan, Nanang, amok na ita. Kanwan gayam. Di ka unay agbayag iji balayda, wan? Taamangan no masurunkan ka. Amangan no madismayakan ka. Wan ka di, Nanang. Ngala, ingkan. Ne, sika matirimuar di ta balay da Mayra, Agusto. Wen Loreto, napan ko inaram. Ha? Sika nga. Apay nga da ka dito parangan da. Kuha. At dala ibaga kini Mayra. Nga anya. Isuntulatan ti pangibaga. Alala, indakon. Kahit sarong karak to man ninton bigat. Sige. No kasta. Agar aramat ni Agusto kini Mayra. Oh, addi ti tiya. Ikamlatan iti hani. Tapno adda samit na. Sanin anas kain. Katagyaman na ka. Kumusta ka, Loreto? Si katirumbang ako musta, Mayra. Kumusta ti trabaho ka sales lady? Nasaya at mat. Imbaglaangan, tamasapsapa kami itang agaw-awid. Taawan mo ti gumatang no kasta nasip ngatan. Kat tibos mo nga Saan ka di anaungat? Ayos laang tibos ko. Nasingpet, kan man nakaawat. Mayat nga rod no kasta. Kat sika,
Aglaklako ka iti pandesal iti agsapa. Sa iti aldaw, aglako kamot iti ice cream. Kan iti malam, aglako kamot iti balot. Saan ka kadi ang mabannog? Gagangay ang mabannog tayo, Ngam kastala tibiyag ako nada. Tano di kag trabaho, di ka matmangan. Uwan mo't Api nga minadi ka mang sapol iti natalgad apang gadam. Mayat day ta sa ludsod mo, Mayra. Mabalin matlat ta. Ngam no ita, saan pa'y laeng? Gapotado ti tarakan ko abahaboy. Kalding kan daduma pa'y adingwan. Kat sana kabaalan amin ni nanang aywanan ida. Sa bagay, kat maisapar mo ti aglako-lako. Awan pagyamanak mat tanala ka maibus dagiti isursur ko alako. Kay maam nga ruddag negosyo. Mabalin na kasta. Bilibak mat kan ka, Loreto. Tadi ka agmain nga aglako-lako. Ay, nasayat at trabaho day ta. Iso asaan arumbang nga ibain. Good morning, Madam Ong. Umayak manin mangala itilakok apandisal. Wan, Loreto. Nayunam ti ala umapandisal. Taado ita ti pandisal tayo. Wan, Madam. Nangruna kat ilibre manan tay kursonada mabalasan. Wan, Madam. Amom, Loreto. Simple lang ang babae ni Mayra. Amamok ni Mayra, ta nagtrabaho mat ini dito'y bakery. Wan, Madam. Nasauna day ta kanyak. Day talaang tanagikatan. Ngamin, di na kaya ti ugali ti may sa akaduwada dito'y. Madam. Wala. Sapay la kumata mapasungbat mo ni Mayra, Loreto. Katno da kayon to tinaikari iti tunggal maysa. Ala endak to na ninang yo. Sapay ko mga rod takasta, Madam. Ada ka mo dito'y babuyam, Loreto. Wan, Agosto. Di gusak man ida. Nanguro na tanabara ita. Apay, adda ka din napatag nga ibagam? Dama kong agar-aram kagayam ka ni Mayra. Apay nga, kat amumat nga agar-aram akan ko na. Amok day ta, pare. Ngam saan mat siguro adakas. No agaram makmat kan kwa na. Angam, Pasensya kan pare. Ngam kaskan ka. Agayatak mat kan kwa na. sigurado asikatipayan na. No kastaman bilang. Si dadaanak ang mga klon. Ala, kahit sapay la ko mata saan tong agsaksakit tinaka mo. Inton paayan na ka ni Mayra. Mayra, mabalin ka diya maamwak ita. No agayat kamat kanyak, uwan no saan. Loreto, Si dadaanak ang mga klon, no bilang tapaayan nak. saan, Loreto? Saan ka apaayan? Gaputasong batak itan ti panagayat mo. Mayra? Wan, sumbatan kan, Loreto. Ay, nakan. Mabalinan nga ilako dagiti baboy mao. Uno, mapartay, dagita iti kasarmaw. Saan ang girl? Ay, inyapay lang araramidin nyo kayo ni Mayra ngay. Ay, ang kasar kayaw. Dumtang to day ta, uncle. Ay, ugayam ka na kan. Iswa sinurot ka dito ay nagiti baboy mau. Tao mo tangak man iti sagagasot mau. Igatang ko la iti kapikan na sukar. Kunakon kat nga da masapol yo. Iso ngay may kayo, uncle. Ay, uwag. Sagagasot lang. Utangam mo no, dawat. Dawat latan ka na kan. Ala, huwan na uncle. Ikan kayo iti igatang yo iti kapi ka na sukar yo. Naimbag ta na sabat ka, Loreto. Wen, napan ko yung paibos tilakok nga isbuko. Awan ti bibiyang ko itila ko mga isbuko. Anya ka diti parikot mo. Takas ta ti pa nagsasawom. Pinaaynak ni Mayra. Gapo, tasik ati sinungbatan na. Pasensya ka na. Tasyak mati kayat na. No, apay asika mo ti sinungbatan na. Idinto ta mas desente mo ti trabaho kong itisig Agosto. Nasakit tinakam ko. Gapo tasika lang aglakla ko lang iti pandisal tinakaatiw kanya. Kasla Jack Macklon.
Simple ka lang ang abaro, Loreto. Saan ka akas kin ni Agosto ang nagpipintas? Kaninginaan dagiti kawas na. Nupay kas na, si kalat ta tinakarik na ak iti ayat. Agyaman ak no kasta, Mayra. Ngamin, saan ka alastog akas kin ni Agosto? Napakumbaba ka, kan nagagat ka. Mayra, Siyak tinasair iti panagsasao ni Agosto kan ka. Inuyaw na ka, gapot ta iso kat mangup opisina. ayos lang kanyak ti panagsasauna. Sana nasakit tinakam ko. Day ti may saakayat ko kan ka, Loreto. Gapot ta saan ka analakang agpungtot. Mayra, Kang ronaan ti amin, sinungbatan ka, gapot ta ay ayatan ka. iti saan na nagbayag, nagkalaysa kami kini Mayra, Mr. Lonely. Ket naragsak ti binangon mi a pamilya. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Loreto. Agyamanak pagayam Loreto iti daytoy a pakasaritaam. Uray simple laeng ti adda a panagbiag, tinasken, nasaya ti ugali. Ket dayta tinakita ken ka ni Mayra. Daytoy pakasaritaam ket mangipaay ti inspirasyon ken adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Loreto, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.